Hi smart electricity meter ania. He smart meter hian sim card achom don ani. He smart meter hian kan current mandan mil zelin reading la in alo call thin don ani. Smart meterin a reading call sa chu thlakhata ninu number zan lidar som pahnia zel 4G module mangin mobile network a athon chuakanga. Kan smart meterin a reading thon chu a hi bill serverin alo dong don ani. Bill server hian a reading don atangin bill alo siamanga. Chu consumer te mobile phone a athon chuak le thin don ani. Consumer chuan P&E Dept consumer app a phone a hmanga a electric bill chu olsam tein a pe thei to don ani.